Kezo bari ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio ndo dzina mrakuze FM tijira sundu ndo skazezo ndicho basa ndikuti ndo prepare zori bone mako dipinda ngambanda sesa nifone baba hone azisina ndo baba gayi abana nyimo gayi bako na mini mtijira silande men lori bone bori sesa mbike mushime yabo tori yabo kimvi yabo jambo yabo jelele katene bukavi ngoto rana mtijira mutu ndi bone kaba dife wantanga manda ndiko libo mona moti sesa mbike mshumo hane bone bangaba hone azisina ndo baba gayi abana nyimo gayi bakuta mini mtijira sai ndikuri bonga manda roksheza ngadinga lokubaka monoti adacheri bashanyana zona mapedzuri mbeke mshimo ya morning boat itakucheza ngani ndira mtijira Mutale FM bar for you for all ndikuri bonga mona monti choso mbeke mshimo tiri kaba tumno kudodoba kabe ka YouTube channel ya burini abaske bar Mutale FM badodoba ngodolaro website ira www.mutalefm.org yana Facebook Instagram katana Twitter Mutale FM ngodolaro mtijira si bas divazuri baba ifulo nonga heli auna limu nganda la mastermind master of radio ndibadozera mrakuze FM sindupo sinoskazezo ndiche basa ndine msathu abadawo badawo bachene chengepunga chena wena mali padzi alachi kuchimbira mtijira se richidoba nayo nyambedzano zvino na Vhafunzi abo mantsha Friday ndivongo baramisaso bene babori badibenga manda khale la show la nyachika mro kana la chika mro venda alisara dzingona na ndara fedzi uchingathuma ngoto laberetsa mafungweni abore ko fepeda ngamanda mshiri singafunda li hone fungo lene lady anga ngalaptana lafelaho hangeni chikolo cha Thengwa high school ndiye nefe yawona lori unabadedzi babiri bolingwaho abawona bana chichiri cha coronavirus kana ba positive ka chichiri cha coronavirus zvinezo zvatombori asimafungo abudi na routine tichedising boziyamba ba vranga phanda Thengwe uri ubanga zi 10 usikanga zi 20 za July bana vada budzura mayani vada ba ku quarantine ngaudorana mtishedisi zvatamba pedzuri ungasara kudibusa ngamandori musi chichiri tono wana nanganefa khala Mutale anepo ne rato boriho ne mtishedisi ka zwingo zvikolo zwanga tsini azvikofisana ndiyambori aringa before chivotopfi na zwingo zvi secondary dzanga nefa tsini kana zwingo zvikolo zvanga nefa tsini rikotana na case zorara ndiyambori abe coronavirus ndichiri chinokubulenga manda mtishedisi chikubulenga manda chiri chinoni asimafungu da abude na routine nonde ndikutenda ndipurepara zori bamahasho badidori balitsedzuluse ngori vana vachikudiya zvikoloni vakakhomboyo radio wafuchitata namusi una mwana ne avuri kuya chikoloni wafuchitata ngamanduru
muise tshikoloni fhedzi ayo ndi ayo mthetshelesi maṅwe mafhungo ane ra ṱhodza mafhungo anga ngei nnḓa ndi mafhungo a dzi summer awards ndi hanefhalani makhadzi ndi vhudzwa nyirani vhona na ine Master KG ndi dziṅwe dza dzikhaphule dzine dza vhori dzi khou roka nga maanḓa kha ḽa Mzansi a vho ngo ṋangwa kana a vho ngo nominatiwa kha dzi summer awards ndi hanefhala ye vhoṱhe vhuvhili havho vha swika kha Twitter vha swika vha ṅwala uri hai ri khou livhusa vhathu vhoṱhe vhane vha vhori vho ṋangwa vhane vha vhori vho nominatiwa kha dzi summer awards hanefhala ndi musi wana Casper Nyovest Mr Pumakim ambo ḓi swika fhindula uri hey makadzi wa vhana ni songo pfa ni tshi timatima ni songo pfa ni tshi vha na sathane u sa ṋangwa zwemi zwo ri vhathu vha ni funi ini muzika ono ndi ḓivha nga maanḓa ni a roka nga maanḓa nahone a zwi ambi zwori arali ni songo ṋangwa zwi khou amba zwori ni funa u laṱela thaula farani ngo ralo makhadzi wa vhana zwa ramba fhedzi uri na makhadzi ti sikho vhona ngari u funa u ṱanganedza mani hai u funa u ṱanganedza mthetshelesi ndi amba uri arali a songo ṋangwa kha dzi summer awards a zwi ambi zwori vhathu vha mufuni vha ḓo zwimela zwori makhadzi na mufuno wa Master KG vha khou roka nga maanḓa ḽihone ḓinga ḽa Master KG ḽino ḓivhesa Jerusalema ḽihone ḓinga ḽa makhadzi ḽino ḓivhesa maṱorokisi ḽa phepheḓa nga maanḓa ḽo ita phosho nga maanḓa kha ṅwaha wo faho mthetshelesi na zwino ni khou ita phosho nga maanḓa zwo tamba fhedzi uri zwi sala zwi tsha tou pfhala nga nḓila yone fhedzi ayo ndi yayo vhone vhaṋe vha tshi zwi amba vha ri u tou nga ri u khou ṋangwa nga tshiḓivhano zwi ḓa kha mafhungo a dzi summer awards u nga si zwi ambe ndi khangana khanganyisa u nga zwithu zwi amba mthetshelesi nga tou ralo thori Exay, nina lutamo lotoma tuvana nonga ziliwa zilo tisonante ziliwa zitipelerawo zinyambira ni kwamba zinyupe ngati tosibasa na chiramba apa sikale ovula sibasa ndi chile na Shoprite kagono na mtange pasi chiramba ndiri Chel Center Malone ritanganedza na vana vofuna kakula kuswana namba ngapari kwame rotula rolindera sibasa ndi 015-963-0069 chiramba 015-967-0042 Kezo vari ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio ndodzira mrakudza FM ticheleso ndubva zvinosvika zvezvo ndicho basa ndikuti ndinopfuripfura zvori vone vakudipinda nga mandesesa hanefoni vavahone lesina ndavori vagayi vananyiwa gayi vakuda mini alandamelilori votitisambukya mishimo ya vuthori ya vukimvi ya vujiyavo ya vujelele akatina vukabvikabvi ndiyanefala ni mudifu vuxikunduni uvukhunduni na khanani mtichelesi va swidiva zvori riya zvitesa nefa ka Mutale FM vari for you for all kha vatu nikotoda ridoba kha vuya kha YouTube channel ya vurine va swike vari Mutale FM va ḓo ri doba ngo ralo Twitter Instagram katina na Facebook ndi Mutale FM ngena website iko ri www.mutalefm.org kana .org ngoto ralo mshirisi fedzi ai ndikuri vanga manda mone mori chesambeke mshimo nefene aba hone zisina ndo va gaye vana nywa gaye landameni lori vone poti chesambeke mshimo ndo bari ndiya mathakini nga manda mutu ndivone mchirisi mutu ndivone ifembeke mshimo nge vone vatiyalela ifembeke mshimo nge vone vasendera tsini ngauto rana mchirisi ngori ara zosaita ngoralo iyi auna kichithu mchirisi kha vathu nokutichelesa ihone miledzeni ri kuiwana kha Facebook page ya vurine ndi Mutale FM hanefhala rinene muthu nonga uhone munyadziwa ari rothe mudziyalo na faranani radzilani tapita ari rothe bashini mama charaga nene rothe mavisi maranda nene rothe muridiri mutu muofe ya mboneni mashige robu daka na vamwe vanji miledzeni ri kuivana nga manda nona ri kulipwa nga manda mtichelesi muthu ndivone kha vadife vantha nga manda votichisa Mutale FM fedzi ya mtichelesi rava vafulufisi ri ḓovhiye navo Vhafunzi vo mantsha Friday ndi vamwe varemisiso va lino la Afrika Tshipembe vene va vhori va ḓivhelwa miledza ini ya phepheḓa nga manda zwi ḓa kha malavhuṱanu va ḓivhesa vo mantsha Friday na zwino vha ngari vhono vha hone afha miyani ndi khou tsheka mitshini yanga ndi khou vha vhona vhono vha hone Vhafunzi vo mantsha Friday vha ri mini fedzi na Vhafunzi hai nṋe ndi chose mwashina vhathetshelesi ya vha phala zwori vha hone ndi khombo ri vha khou phala zwori vho takala nga manda ḽi khou vha farani kana ndi ri u khou vha farani matsheloni a ḽavhili Vhafunzi hai nṋe ri tou maker sure ri ḓi takalela mani vhana ḓuvha ri tea uri ri tshitsha ri vhe ro takala ri vhona uri ri tea uri ro takala ndi Vhafunzi vo mantsha Friday ya vha khou amba na Vhafunzi vo mantsha Friday ane vha ḽa vha miṱa ya manda manzhi nga maanḓa Vhafunzi a ri ḓo thoma ri ambe afhanoni mani hani ya mafhungo a miledza munzhi nga maanḓa wa maanḓa manzhi nga maanḓa ndi muledza une u vho tou fara zwithu sikiwe na Vhafunzi hoyo muledza una muledza une una maanḓa manzhi nga maanḓa ndi kwamba uri lune arali muya
niyagonya ari not ikombori mwana nane angokwata nane otakareza wa ufuna ndikombori na bathu bane okwatesa wa ufuna umona manda manjinga ma Vhafunzi khamusi u nga ya ngo ḓivha kana ndi ri u nga ya ngo thoma ngo ḓivha hafhanoni musi ri tshi amba nga vhafunzi vho mantsha Friday madzina vhukuma ndi nnyi ngori ri si khou ḓivha zwa uri ndi vhafunzi vho mantsha Friday. Vho mantsha Friday ndi mantsha Benedict, mantsha ndi tshifani, mantsha Benedict dzo vulea ubva pipidi hanefho. Dzo vulea ndi dzi nḓila ya dzo vulea ndi kale dzo tou ambiwa dzo vulea. U nga ya ngo ḓivha mani vhafunzi vho mantsha Friday dzina ḽeḽo ri hu vhuya u swike hone vha tou ḓivhidza uri ndi mantsha Friday kana ndi Friday ya vho mantsha ho vha hu itea mini vhafunzi arali vha tshi nga ri zwi ṱahisa ngo ralo? Nga nickname ndi tsha high school nda ndi tshi pfi Friday and every Friday nda ndi tshi vha ndi khou ḓana na mitshini yanga ine nda vha ndi khou khanda yone then tshifani tshanga ndi pfi mantsha and futhi nda zwi vhona uri okay cause nṋe ndi ntshanga Friday zwi right but nda tou pfi vho mantsha Friday. Zwino ḽi tshi vho engedziwa ḽi tshi vho tou pfi vhafunzi vho mantsha Friday ho no dzhena ḽa mufunzi zwo vha zwo bva kha miledzi ye vha vha khou fha vhathu kana zwo vha zwo ḓi bva kha zwiṅwe vhathu vho tou zwi vhona uri havha muthu ndi vhafunzi na nṋe nda pfhesesa uri vhathu vha tshi khou ri ndi vhafunzi let me say ndi mufunzi vhafunzi vho mantsha Friday. Mara u nga ya ngo thoma ngo ḓivha fhone na vhafunzi a thi ri zwino vho mufunzi wa ḓi tea vha mufunzi ana tshivhidzo avha ndi vhafunzi vhene na kerekeni vha khou ḓi ya kana yavho ndi ine yavho mantsha Friday ino hashiwa nga ḽavhuṋa ndi khou ṱoḓa ri nga ḽavhuṱanu ya kerekeni ndi na kerekeni nda dzhena yone mara nṋe ndi vha ndi khou ḓana milaedza yanga hafhanoni kha dzi phone cause ndi vha ndo targeta vhaswa vhane vha vha kha social media mini hoṱhe hanefho cause ndi a ḓivha vhathu vhanzhi ano maḓuvha vha tshaya kerekeni vhathu vhanzhi vho gunea nga maanḓa ndi a dzhena kerekeni nga maanḓa vhathu vhanzhi vha khou ri vho gunea vhone vho gunea vhathu vhanzhi divi a vha tsha vula kereke no rabela vhathu vhanzhi vha khou hangwa no maḓuvha so that's ndi tshi ita uri vhathu vha ḓi humbula mudzimu hanefho vha ḓo ḓi vha khou muhumbula hanefo nga milaedza yanga nga maanḓa ḽi khou pfala vho mantsha nda ndi khou ṱoḓa vhusa mbudziso ya ri musi vha tshi ita miswaswo yavho vha vha vho sedza lugada lufhio mara vho mbo ḓi zwi fhindula uri vha vha vho sedza vhaswa nga maanḓa fhedzi u nga nyango ḓivha mani vhafunzi hu na ḓuvha ḽi ri khou ḓi amba hanefha ri khou dzudzanya mafhungo a dzi interview vha vha khou gungula uri ndi khou seyesa nga maanḓa musi ndi tshi amba na vhone zwi vha farani musi vha tshi khou amba na vhathu vhone vhono vha ka serious muthu vha khou vha sea vhafunzi ndi vhenga nga maanḓa muthu ono sokou tou fonga kha musi ndi a fenga so ana afha ndi zwine nda amba sokou tou vha khou sea matsina ene u khou ḓivha ngori ndi vho mantsha Friday ende hezwi zwithu zwi dina uri hapeni ndi muthu ende hafhaḽa ndi vha ndi khou fha vhathu milaedza a tshi khou hana zwine zwa khou amba uri musi vha tshi amba a vho ngo tea u siiwa vhafunzi a thi ngo tea u siiwa ndi bari ni khou tea u sia ri ḓo amba joke ni nga si ri khou dzudzanya mafhungo a serious ri tshi khou amba nga u tshila pe ri khou tshila na vha ni khou ntsea ndi khou tenda vhafunzi fhedzi u nga yango ḓivha vhane vhafunzi vho mantsha Friday nga miledzi nini vhane vha khou ḓi ita vha khou ḓi ṱuṱuwedza vhathu ndo no ḓi zwi vhona uri miṅwe miledza kana vhunzhi ha miledza i vha i na miswaswo nga maanḓa mara vhunzhi hayo i vha i na miledza une uri u a thusa u nga tshila ngawo kha zwiṅwe zwithu vha nga tama kana vha khou tama u swika gai kha ro sedza mafhungo a miledzi ine vha khou ḓi fha vhathu vhafunzi kha ḓuvha ḽa matshelo kana kha future na kha future ndi tama uri ndi wane ndo no tovha national not international nationally South Africa ndo focus on South Africa cause ndi ndavha ndi khapha ngini during this time ndi to be babo mara ndi khou nyongora ndi khou shuma na zwiṅwe zwithu ndi khapha mara zwino ndi hone yani hafha kha musi u tshi nga ngo ḓivha hanefho vhafunzi nga nnḓani ha zwezwi zwine vha khou ḓi ita zwone zwo mvumvusa vhathu vhafunzi vha tshikoloni kana vhafunzi vha khou shuma ndi kha mburi vhafunzi vha ḓi ro vuwa vha ya ofisini kana vha khou ḓi ro vuwa vha beba bege vha ri ndi kwa tshikoloni ndi vha ndi khou ḓi ro dzhena tshikolo ndi vha ndi khou dzhena CPUT a thi tovha muthu ano shuma ndi kha first year ndi nga tshari ndi kha first year cause ndo dzhena 2 months zwa zwisho a zwo ngo tsha ita nga nṱhani uri vha vha khou ita zwa vhufunzi kana vho ndi dziṅwe dza dzikhaedu vho mantsha dzikhaedu dzine ra vha khadzo
zozo zvino tezvinondoreka 2020 ende vakuzviona zvinji zvoima ngamanda ungatichatoro kutoita chitu zvavudzi zvino so tikouya ngamanda rikuti vari kuwanana norerisigaviwe ngachichinenga vakati likopfala ngamanda levafunzi lele makholiamba fhedzi vafunzi u tshi nga nyango ḓivha mane kha vhathu vhano khou ṱoḓa vhatevheli vhavho vhene vha vhori vha funa milaedza yavho vha nga vha ṱuṱuwedza uri vha vha wanise hani kana vha vha wane gai vafunzi zwino vhathu vanzhi ndi fhulufhela uri kha YouTube ndi hune vha nga ngwana vha wana tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshanga na zwine nda vha ndi khou ita ndi na vhaṅwe mara ndi hone vha nga wana kha YouTube yo no pfi Vhafunzi vho Mantsha Friday vha tou subscribe milaedza i ḓo dzula i khou ḓafho i ḓo tou kuloka kha vhone re liko pfala nga maanḓa vafunzi fhedzi u nga nyango ḓivha mane vafunzi ndi amba uri a thi khou hana milaedza yavho i ḓa nga ḽavhuṱanu sa vhunga vha tshi pfi vho Mantsha Friday ndi khou amba uri vho hu nga tou bala na muthihi vho wone vha nga tou sia nawo ṋamusi nga ḽavhiri ḽa manakana ka vho Mantsha Friday hayi ndi tshi ṱoḓa u valela vhaṅwe ndi nga sia ndo rera mulaedza wa maanḓa manzhi nga maanḓa hezwi sokou itea nga nḓila yanga ndi sokou zwi ita vha khou zwi vhona zwi vha spiritual zwa dovha zwa zwi natural so ndi zwi ita nga nḓila yanga so ndi sokou zwi ita a huna thaidzo khamusi zwo ralo vha nga vhudza mini ro sedza vhathetshelesi vhashu nga milaedza yavho ya maanḓa nga maanḓa nṋe ndi nga vha vhudza uri ndi Vhafunzi vho Mantsha Friday hoyu ndi muṅwe wa mulaedza wa maanḓa manzhi nga maanḓa ndi uri vhathu vhashu ndi khwine uri ni to ḓifara ni wane tshithu tshine na kona tshone ni tsho lwela uri ni zame u kopa tsha vhaseli nṋe ndi khou ri tshifareni zwine na kona zwone muthu u kona nga tshawe u tou vha zwivhuya zwi a kona ni farelele kha hezwo zwine na kona zwone ni songo nyanga u ita zwithu zwanu zwi iteni nga nḓila yanu ngori huna muṅwe munna we a vhuya kha bvaisiswa ngori a vha khou kopela zwa mafhungo ende a mukhuwa muthu ndi khou ri vhathu vhashu zwi iteni nga nḓila yavho vafunzi vha khou amba mafhungo ane avho uri ndi a vhukuma mafhungo o kopela zwa seli ha ngo lugana luthihi ndi zwiṅwe zwa zwine zwa vha ri ṱangana zwa nga maanḓa ndo musi ndi na mene ndi u ise vhathu ndi mulaedza wa maanḓa manzhi nga maanḓa ndi khou vha pha vafunzi ndi khou vha pha vafunzi fhedzi vafunzi i hone mbuso ine ya vhori i vhudziswa muṅwe na muṅwe ene ita interview kha Mutala FM mbuso ima nga heyi nḓila vafunzi ṋamusi ndi ḽavhuvhili vha tshi zima vha ri ndi Tuesday kha vha ḓo chuza muthu muthihi ene vha vhori vha mutakalela vha ri vhudzisa uri ndi ngani vha tshi khou muchuza Vhafunzi vho Mantsha Friday ndi khou chuza Tshimangi Stodo ndi khou muchuza ngori ndi vhome ubva kale hafhaḽani ndi tshi kha ḓi tou thoma vha ḓivha ndi na muthu we nda tou thoma naye wa ḓivha uri Friday ubva kale ndi na muthu ane a nga tou vha vhudza ri u tshi khou pfi Friday a khou kona li khou takadza nga maanḓa vho Mantsha ndi amba uri vho ḓi zwi amba na vhone vhaṋa muno u kona nga tshawe ndi khou zwi takalela nga maanḓesa vho Mantsha Friday hayi Tshimangi hune a vha hone kha ḓi pfe a wa nṱha nga maanḓa Vhafunzi vho Mantsha Friday vho munanga ṋamusi vha ri ndi ene kana o wala kha Tuesday vho Mantsha Friday ndi zwavhuḓi nga maanḓesa Vhafunzi vho Mantsha Friday nahone ri khou zwi livhuisa thiri a huna thaidzo vho Mantsha Friday vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa ngo to ralo vho Mantsha Friday vhathu vhoṱhe vho kona u ngwa naho ndaya nduna vho Mantsha Friday akhazwa muthetshelesi ra ri khou amba na vhone Vhafunzi vho Mantsha Friday munna wa mulaedza munzhi nga maanḓa vha ḓivha nga milaedza minzhi nga maanḓesesa yo tshimbila ngo rali meke mushumo muthetshelesi ndi khou amba ri ndi Mutala FM vha ri for you for all mastermind master of radio o vhona u nṋe muthetshelesi ndi khou onesa nga luimbo lwo no khou bva kha takalani wa mudau a ri mbudzeni ndi tshili hani muthetshelesi ndo ya nda thi ri nala dza vhathu nda ya nduna It's Dakaro Macheka from Chiramba Mutale. You're listening to Mutale FM. #for you, #for all.